Moi, de la Cour de grâce divine, je jure solennellement que dans la fidélité à la République du Rwanda, d'observer la Constitution et les autres lois, d'être patriote, d'être une personne honnête, de se regarder les valeurs rwandaises, en cas de parjure que je subisse les vidéos de la mort. Que Dieu me vienne en aide. Basuhuje amahoro y'Imana bane namwe aho waba uherereye hose. Ngiye nk'uko bisanzwe banyita Joshua. Rero DJ Ira yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda bidasubirwaho. Iradukunda Grace Divine wamenyekanye mu kuvanga imiziki nka DJ Ira uherutse kwemererwa guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda na Perezida Kagame kuri uyu wa kabiri, yabuhawe mu buryo budasubirwaho ku itariki 15 Mata 2025 nibwo DJ Ira n'abandi bantu 35 bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda mu buryo budasubirwaho nyuma yo kurahira. Abo bose uko ari 36 bari baherutse gusohoka mu igazeti ya leta. Urutonde rwagiye hanze ku itariki 7 Mata 2025 rugaragaza ko bemerewe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Perezida Kagame yamubwiye ko kubwe abumwemereye, ariko bisabwa kuzuza ibisabwa kugira ngo abuhabwe. Ibi ngibi yabyemerewe ejo bundi ubwo perezida yari ari kuganiriza abaturage abimusabye, arangije aramubwira ati genda ubikurikirane neza bundi uzabuhabwe. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira izina ry'akazi. Cyambere ndashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa, aho mukorana hafi, aho mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je nakiboneyemo umugisha udasanzwe. Nyakubahwa, dukunze guhurira ahantu henshi mu ma-event, kariya kazi k'ujubyina naje tumaje bakuvyigisha. Ikindi canshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza mvuze murahira kuri stade Amahoro, ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda yitwa umwana w'umunyarwandakazi ntibera uwanyu. Murakoze. Minsize uyu mukobwa yabiganirije abanyamakuru, arangije ababwira yuko yatunguwe no kuba yahamagawe n'abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihe kitarenze amasaha 24 nyuma yo kwemererwa ubwenegihugu n'umukuru w'igihugu. Bamusaba ko yajya kuzuza ibisabwa kugira ngo abuhabwe. DJ Ira n'umwe mu bahanga bavanga imiziki. Umwuga we yawutangiye muri 2016 abifashijwemo na mubyara we DJ Bisoso. DJ Bisoso yinjije DJ Ira i Kigali Kanama 2015 avuye i Burundi ubwo yari arangije amashuri yisumbuye. None ubu ngubu DJ Ira yabaye umunyarwanda bidasubirwaho uko yaje kwinjizwa mu banyarwanda. Yahawe ubwenegihugu ku itariki 15 Mata 2025. Nayo makuru leta twabafitiye. Ngiye nk'uko bisanzwe banyita Joshua. Ndagira ngo rero mushimire wowe twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe, ndagira ngo ushishikarize kuyikora kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi. Ciao ciao.